Good morning, everyone. Ngasi date 7 January 2025 ki Hindu ki newspaper analysis in Manipuri da tawsabase hawjarage ko ahamad headline ana lokachage 9 killed in IED blast by suspected Maoists in Bijapur. Chhattisgarh dani ko Chhattisgarh da IED 70 kg mu chawe bomb dam sawo ko aduga ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ security personnel 9ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏ 8 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏꯁꯇ ꯁꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯃꯦꯒꯤ 2026 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯜꯂꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ NDTVꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ first page news atopa yam important oiba ngasigi head topic orisiko Tamil Nadu governor walks out of assembly alleges injured to national anthem haibako Tamil Nadu governor jusi orisi RN Ravi ko RN Ravi na koigi magi koigi customary speech ama pini ko adi assembly se hojingai da koigi governor se speech ama pigani speech to adi article 174 gi makada speech ama pinaba ina adum adi rule leba adugi speech pijingai sida ayamana state ayamana national anthem se saeba ko ado Tamil Nadu gi oinadi moi 1991 da moi gi court ama legibdagi state ki anthem oina magi adi speech pijingai da state ki anthem oina sak'e ado national anthem se sakteba ado RN Rabin haisina national anthem se sakadabani saktrise kaigino noina national anthem saktabani na national anthem se noina adi thawai usittabani adun haidana mana assembly dagi thokine mai specific dabido ko adugi pauni ado kari atopa haidi sise text and context to su khabar gi text and context to su to atopa state ki news to su dum yaurami ko news se ado kari maramgi mana swain thokrino thokpase lo na yabra article kari karada kari haige national anthem gi matang dana kari haiba khotpa adui matang da happen ina siko Ziki governor RN Ravina thokri se koigi sigi state assembly se akoi Tamil Nadu gi onadi sahi hawrakpa matamgi first session oidoini ko RN Ravina hai se Raj Bhavan dagi tholakpa pawi matung inadi maji yam sawre ko defenders ni hai aduga adubu koigi Tamil Nadu gi koigi government nadi Tamil Nadu da assembly tawbagi moigi tradition injabani haibo edi moigi Tamil Nadu gi tradition gi matung inadi governor gi customary speech pijingai da governor gi speech pijingai da customary id speech pijingai da koigi mamang da ko edi moi tawramise 1991 dagi tawramise state ki song simoigi state song se Tamil Thai Bastu koi ko set ki song jana sakane ba moi de duga loirakpadana national anthem sakane ba national anthem adu sakpase di id masi tradition oina dum chathara abne aduna akoi tradition oina chathara pani aduga leader of the house Durai Murugan ko Durai Murugan na su haise kaino har kana governor se mana tawi thabak se atopa haidi assembly se dagi thokri se atopa motive ama leram dau mali atopa sigi rule in the bagi di oram doi mande atopa government se yaning da bagi tawba oram doi mali khotpa mali kan hai adagi MK Stalin moi Tamil Nadu gi CM na su masi se haidi anga masa taba thabak ni kan ka haigi bale ko ado moina haibasida akoigi hairibsigi maram sisu kaina har kanda sigi RNRB se mamang su 2022 dasu nasaigi haidi magi space se khara paadabi da tokiba gumo ko 2023 dasu magi space paagada space se khara omit tawraga
ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ तसेना सिगी तमिलनाडु की गवर्नर आर.एन. रविसिना तसेमेगिदि आर.एन. रविसे नागालैंड की पिस्टोक नागा पिस्टोक किसु आर.एन. हाना इंटरलोक्यूटर और मदनिको पिस्टोक की नागालैंड की गवर्नर सु ओरमी मेघालय किसु को अदो तसेना मोगी ट्रेडिशन से सिसे कोर्ट आइने याब्रा मसिगी करी करी कॉन्स्टिट्यूशन ला करी करी आर्टिकल लेरमी हमदा पेनिंग नेशनल एंथेम सिगी ओइनदी सकदबने हाबगी कॉन्स्टिट्यूशन दा करीबो पलमदे नेशनल एंथेम सिगी ओइनदी हाबदी नेशनल एंथेम गी दमकता कोइना पल्लिसे करी करी दा पन्यार कांदा आर्टिकल 51A को क्लोज A सिसदा पल्लिसे सिजे डीपीएसपी गी मखादा लेबदनी को अदी कोइगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नो सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नते फंडामेंटल ड्यूटीज ओइदनी फंडामेंटल ड्यूटीज ओइना कोइगी फंडामेंटल ड्यूटीज ओइना अखोइगी द लेरमनी को स्टेट असेंबली और सॉरी स्टेट का नेशनल एंथेम से सकनबगी दमकता अदो आर्टिकल 51 ए ना हाइनिंग इसे कइना हारा कांदा अमा आइदी अखोइगी नेशनल फ्लैग अमसुंग नेशनल एंथेम गी आइडियल अमसुंग इंस्टीट्यूशन से अखोइना रेस्पेक्ट तौगदबनी को रेस्पेक्ट को तौगदबनी अदुदुगा सिगी तौगदबने हाइबा हाइरमिबा पोसिदसु कोइगी मसिगी प्रोटोकॉल हाइतारे को नेशनल असेंबली स्टेट असेंबली द सकदबने हाइबा हाइरमदेब ग्यान ताब्रा दुना तमिलनाडु की गवर्नर थोइसे कॉन्स्टिट्यूशन द पन्नब पोट अमगी मरुम द थोइनेबको आइदि कॉन्स्टिट्यूशन द पलमदे माना लाले हाइसे कॉन्स्टिट्यूशन द कछु लाले हाइरमदेबको अदुगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नसु ऑर्डर अमा थोएबा करी ऑर्डर ना हारा कांदा नेशनल एंथेम से फुल द सकदबसे करम करम द मतम द ना हारा गदि investitures parades adagi president governor arrival departure ko sigumba matamda katang sakadabni state ki function formal function gumba da sakadabni sinibu ko haidi state ki formal function da gumba da governor president adu moina lakba moina sakiba matamda state na national anthem se sakadabni na panbudi palame but state assembly da masi se sakadabni habdi palamdi duko adagi madras ke high court nasu ruling amakak tawgi madudi kaino harakanda prime minister governor ki cm moigi function da national assembly se national anthem se saktabagi moida punishment piyo na petition ama lakibado adu petition mana kakthat kreba kakthat ke abdi saktrazu yai sini ko national anthem se function prime minister governor cm lakpa matamda function tabo matamda saktabada punishment piningai ka shu leite ID mandatory nate have national anthem is sakpase mandatory nate but out of respect and customary practice ki matung ina sakpani have ko aduna akoigi Tamil Nadu ki governor tawrise kitang ID yaningde na hairise maram lerem ko dudi ID constitution na palamda pot to mana tawramnina ID constitution na palam taragadi mana tawrido yaning ado mana tawribo pot se ma masa se sida moigi kanona su hairise article 174 की मथुंग इनदी गवर्नर की स्पीच से स्टेट असेंबली दा सुचोशो इदना पीगदबने आर्टिकल 170 कॉन्स्टिट्यूशन की को मथुंग इनदी 174 की मथुंग इना सो माना स्पीच पीदबिदा थोकिबो तो इतारगदी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेलिटी मागी कॉन्स्टिट्यूशन इन ड्यूटीज टू इंद्रिनी दुदुना आइदी माना तोरिसे कितंदी लाले को second new choina HMPV infection se gi matang da malai ko ado HMPV infection se anauba nate haiba ko no cause for alarm saiba ade center na ire se anauba laina nate masi kaishu kiningai oide habni ko paw manung ji yeng se ko ade ma se 2001 da thulakraba novel virus aba kakni and maze huzik leiba India ki ngarang haitare angang ani Karnataka da Gujarat ama nam do aduduna huziki current India ki situation oiri ko
aduga panic kasu oiningai oide haibdi WHO na fawo emergency lautokte China na fawo emergency lautokte baduna kasu kiningai oide ko seran toramba pawni ko China daga emergency lautokte ko leka harido transmission karikra yam haidi corona ga hape mani aduga chahi tara fawogi angang chahi tara se helakta ragadi angang se matandana immunity la kani ko masise adu yamna haidi mamangda thongiba paw jingdagi aina lokhatjaraga data khara haidi HMPV gi matana ko human metapneumo virus haise pneumobiridi ko pneumobiridi family gi manung chali ko HSB dagi RSB RSB measles mumps loi moi laina sa happen loi manadini ko magi virus makal se RSB habidi respiratory syncytial virus sisu husiki pneumonia gi virus pneumonia gi laina adigi flu gi laina gi style da tawdini ko adi lungs ko respiratory organ ko da swan ba oidoni angang young oiba angang natraga ahal natra haragana immune system yam sonma miyoi singda yamna nagali ko sise dagi symptoms ina lokhuba laihau toba naton funba aduga sore hoba waba ko aduga flu gi type su tawneba adi lokhulai gi style su ko adu kaigumba mas anaba se jalak taraga di bronchiolitis habidi koigi nukshit pipe ta naba laina se or pneumonia lungs ta naba laina se ora pasu yai incubation period habidi koigi laina se changar mayik se changar matungda magi symptom ulakpadigi changba matam doni ko haidi laina se ngasi changragadi numi humni natraga numi taruni gi matungda magi symptoms ulakani habi ko the prevention haidi koina prevent tawge haragadi khut sa fajana hamba mask uppa aduga kanoda naton gumba de sohamba mapasina dum khutna tap paibida ko aduga kai amagi treatment se antiviral treatment amta leite hadi virus hana bagi treatment amta leite but koi symptom gi oina treatment tharaga koi gi rest fadana toraga ising fadana thaaga hida matam dugi oina charaga adum phanba ngamni ko sije transmission se ko kya haraga di koi mi ga thengnadaba adagi contaminated surface ta thengbidaba naknana leitaba mas upa husiki haigirba mayam dum inbada dum yarani ko mathangda editorial ma kamu lokhatchage editorial da haise the collegium and the chain sabako it may still be early days sabako it may still be early days habidi koigi collegium haise koigi high court natraga supreme court ki judge longna bagi magi mechanism duni ko adudo collegium se khara change tore adudo hujik yamna howbada ngai change tawsa howbada ngai haini ko article gi magi howbu page na haini is howbada ngai headline sin haini is ko it may still be early days ko kadi manang hantang yengam se ko koigi hujik hongrise hadi hujiki supreme court ki collegium hai tare supreme court ki judge lawu matamda kari hongba laigrage hairagadi interview tawrani ko high court ki judge se akoina supreme court ki natraga high court ki judge se senior kage hairagadi interview tawrani ko aduga close relative hadi mari mata yamna naknaba judge ama supreme court ta oigre mari mata yamna naknaba judge atopa ama oiba yade aduna ohelloiba adugu pamuina karoiba high court to supreme court ta karakpa matanda high court judge to supreme court ta karakpa supreme court ki judge karakpa matanda mari mata amta laimina lack of transparency adi sigi concern hai tare sigi reform se tawgre dana ado major oiba news amta adi reform se tawgre haibagi news amta tholakte aduna transparency wale reform se tawdre ba mena muk thadre ko government gi stonewalling de dum leiro stonewalling hai chate kemnate koigi supreme court ki sigi collegium sina tawdise thabak se kaino hara kanda moina recommend tawdoini sigi judge ema supreme court ki judge oina kaba yare kolle kaina recommend tawdoini judge se kaba yare na haibase government da thadoine government da moigi ayaba mu lawdoine government da thaba matamsida government na semdo ukholo masisi yaningde kotte na protest tawbudi yaiba aduga mu tharakpudi yaiba but hanjan adum thajalak taragadi government se last ta yadoine but government se delay tawthokpa yaiba ko
meaning sungai leithabada reason sungai leithabada unreasonable delay tawthokpa yaiba adudo stone walling haisiniko haidi thabak to sungai pai khatabako sungai pai khatabagi hujiki just to sunkan khallaroi aduduna government ki stone walling sisu problem amani ko hujik pawa semdoktribase adigi ad hoc nature of the collegium ad hoc nature habidi matang matam dugi oiba haitare ko haidi consistency watpa adigi integrity watpa ko just masaduna semjabogumba adugumba oiba habidi just khanbase just ataina khanduini dana ko haidi just mai yaudini supreme court ki CJI yaudini president yaudini dana ko just ki collegium adi collegium sida chalise just senior most just mari amaga aduga CJI ga president ni yaudini aduduna moina khanba matamda ad hoc nature oi habidi just khanbada oireba aduga sigi enforce tawna habidi just khanabagi mechanism se enforce tawna chap chaba haidi mechanism do fadana haidi enforcement agency gumba hai tare ko sigi law je chanariba agency do laiteba mapung phana fazana pande ko do background da hai tare gadi constitutional provision adum haidi judicial sigi just kumba se appoint tawna ba just kumba se khanna bagi damakta constitution da moina palami se president ne CJI ne aduga just atop official khara sudum palami ko sisi medi constitution na panmani ado sisi kamaina hujiki constitution na same gri se kamaina same gi bano habidi just case na case mari le ko just case mari se I have been explain taw sarake ko just case mari se da ahamba just case se kaino harakanda ahamba just case ko just case da ahamba just case da haise ahamba just case 1991 da tawgibani ko HP give the case ni adudayda union government da final authorities pirameba final authority hai taragadi authority se kedorga harakanda just khanbase union government loi khangadaba final authority se union government oirame adudi union government mana pamsaba just adum khanbe yare dana ko adudo sigi one da taw pot se matangi second just case tadi kakrane sigi one da taw thabak se second just case tadi sila first just case second just case tadi sigi first ki se kakrane ko aduduga lakti se kaino hare kanda kuigi SCARA haina ko Supreme Court Advocate on Record Association haina ko sisi la ani aduduga moina kari hapsala ga hare kanda nasagi hujik leiriba president ko president amadi CJI se the Chief Justice of India se ani sigi role se sigi second just case da hapsalak pane adagi third subada akoigi third just case da akoina kari tawga hare kanda third just case tawjingai mamang da ko se third just case 1998 tawbani ko 1998 tawbasida akoina sisi article kainogi makada tawrapani ko article 1431 makada adudayda sidayda tawrise kainga sagi CGI se CJ primary role ohengrebe CCI se da primary role pigre president da pidre primary role se animak ta pirambase primary role se CGI da pigre aduga plus kedawga kana for senior most just hapsan grade for senior most just hapsan grade kangra masagi collegium dudani ko si just case ase medi collegium same na bagi process to ni ko or hadi constitutional or ek process to ni dudayda article number 143 1 gi matong ina CGI se sida primary role pigre plus kadawga haraga atopa just mari senior just mari so hapsan greba duga last kadawga haraga fourth suba just case ai tare ko fourth kuba just case tadi kadawga haraga ngasagi NJCN ek amaka adi National Judicial Appointment Commission ni ko 2014 ko sigi 2014 gi National Judicial Appointment Commission se kaktat kreba sije 2014 da sagal ini ko 1998 ki matungda
14 da muk sagalini masigi NJC Act se kakthakre aduduga 99 suba Constitutional Amendment Act pass away because sidisda for just suba for just case da ko duduna aside NJC se hana hapamani husikti leitre ko aduduni ko man haningi sa aduduna sigi just case ani adi mari sigi manung sida 1 ga 2 ga sidagi 1 ga 2 sina important yoy ko mabani na tak to ni ba hidi collision se kari kari yauge khot ke adu tak to ni ko mana ko duga adudani second just case 1993 and fourth just case 2015 ko aduga huzik lairise huzik tawrise collision se da yaurise huzik aina haine haijagi bido GCI senior colleagues mari moi mari leire da ko aduga president su yauni ko appointment transfer tabu ko tabu aduga sigi hariba huzita akoina constitution and reform kitang la pase sise afaba state amani but adudubu yamna tappi horakbada ngai haini ko collision sing matang aduna pekhada hangya base kainar kanda supreme court ki collision se kaino aduga hantak nauna reform tawgi to karino adugumada hangapya ko supreme court ki collision da kari change tawgi collision da change tawgi da huziki hari do interview ga exclusive relative id relative hapa yada duga ani duni ko reform tawgi adudun sing hours aduga atopa editorial ama muna ko chage enhancing governance the digital way hai ko sida isa hai se kind of governance digital governance tuni ko abadi governance akoi UPSC syllabus du song yari da sida ista akoi digital way da tawrak na bagi digital governance hai tar ko si kari magi article da kai yauge hai kanda digital governance ki goal ama yaw ko goal se kaina kana public servant IAS officer gumba adugumba se di magi thabak to phajana tawnaba honorable thabak to marik chumna tawnaba gi damakta koigi kano se sijinaba digital devices sijinaba ko digitally support pi bai tare ko core principle se kaina kana magi skill namasung magi thabak to bagi chang ngambagi chang se galanbagi wari ni ko hujik leiba hadi hujik leiba digital governance ki sisi ningsing ba yai ko sigi maming sing sayang digital governance ki magi government na hujik tawriba initiative maming khara pallo haragadi IGOT karmayogi platform IGOT karmayogi platform ai se hujik IAS officer gum se training tawna bagini mandatory dinate but IAS officer sing digital technology gumba adagi kari gumba da training pira kana ma hena rank kana bagi platform amni ko adagi e-office initiative habidi koigi office work government gi job holder ma'am sina office work to tamda che paraga tawse che gi mahutta husik se streamline tawraga che gi mahutta computer adagi digital oina adagi soft copy oina painara konaraga tawnabagi initiative habidi aduna thabak su yangjan doini dana ko adagi government e-marketplace haina GEM ko sisi online process ne sisina government ki potchai leiba khotpa lawna honaba matamda sida loi thaga toini ko platform sida adagi digital literacy program se aikoi gi oina di ma'am ama leigre ko government ki initiative ta haidi kudam oina harakanda digital suraks sa ta abhiyan disa hai ko ma siga sulai atopa madasu hadi national digital literacy mission ko NDLM national digital literacy mission mission government gi tonganba initiative atani ko siso digital literacy program pa ba su leidana adu panbe ay mo ko India gi digital governance ki platform kara da since government na paikaliba pochai kara ado man articles in hairam misi kaina kana hujik challenge yam nei habidi IS officer kara di moi digital devices sizinabada tanjaiba mai di direct support training ka tawbagi oina khalleba adi training gi tawdarasu yaba training ni da kai kan do ko incentive wat pa habidi IGOT karmayogi se
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯚ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ just ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯒꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯪꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ AI ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯆꯪꯉ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ continuous learning ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯞꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯇꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯦ AI-ꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯗꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯃꯒ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ खरसु हाइदि टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर वाटपा ट्रेनिंग वाटपा अदगी डायनामिक ओइबा वर्कफोर्स ओइबको अदुगुमदा हाइदि हाय इन्फोर्स तौ तारगदि हेन थबक सॉक्शन तारगदि सिगी डिजिटल गवर्नेंस की जर्नी से प्रोग्रेस लेगनी को सेकंड अतोपा ओपिनियन दगी आर्टिकल अमगा लोकत सगेन द एंड ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी माइनिंग इज ए क्लाइमेट पॉलिसी से सीरीज इनेबको क्लाइमेट पॉलिसी हुजिंग मैम लेरी असिंगसे हुजिंगसे सीरी मीनिंग दी गवर्नमेंट हाइदि कोई ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ काइन लेदना को ग्लोबल साउथ कांगू से सिजिगा ग्लोबल नॉर्थ कांगू गसे जुम सिगी क्लाइमेट पॉलिसी जी मतंग से दुम यानदब दुम लेरे ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ अबदी नॉर्थ साउथ ले हबनते को ग्लोबल साउथ कांगू ग्लोबल नॉर्थ कांगू से डेवलप कंट्री है बदो होइदनी को डेवलप कंट्री अदुगा डेवलप कंट्री है होइदनी मोइसे अदुगा सिना डेवलपिंग कंट्री को इंडिया को ग्लोबल साउथ है डेवलपिंग कंट्री है बसो होइदनी को डेवलपिंग कंट्री अदुगा अंडर डेवलप और least developed countries में हमसे global south तो लोग चल रही को अदुगा global north से ना developed countries है हमसे चल रही को some Oceania Australia जो तुम चल रही को मुझे मान हाइनिंग इसे कहीं ना रखा climate policy इसी के मतलब अन्य से यदि global south global north से अन्य से खाना रही है मुझे से यदि माना दबा फिर में हम लेकर कहीं नो ये इसी को माना दरी से कहीं ना रखा थाने में मांगे देखी post colonial मतलब G7 countries G7 nation हाविदी कहीं Germany और G7 nation Germany France Canada और अदगी Japan UK Italy थाने में मांगे देखी USA मोइसिना कोई क्लाइमेट के ट्रीटी से साइन तौरम हाइदि मोइना हान हौरकनी को क्लाइमेट चेंज इशू मोइना याम्बा हाइदि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तौबदगी खोटबदगी इमिशन मैम अमा तौरगांदा G7 कंट्रीज जिना प्रॉब्लम से क्रिएट तौरे अदुगा डेवलपिंग कंट्रीज ता हजिक हाइदि मोइदि डेवलप कंट्रीज ngaतनी न G7 नेशन जिंसा मोइना सु हाइदि पोल्यूशन से याम थोले अदुदुगा developing countries in the China bido hadi developing countries in noina thabak se tawrakadabani khotkadabani kaina China bido adu du taweba adagi moidi research tu yam tawba hengre moidi hadi technology wise the research yam tawba hengre khoi gi technology su yam leite na tra developing countries me yam ji aduna developing countries in hining is moidi research tawlo ibramina pot se moine na phagre अगर अखोदी पोट फत्तबा पोल्यूशन याम थोपा पोटो ओइन सिजना ले हौरे नत्रा अदुदुना मोइना अखोइदा ngamnaba हाइदि येलकपदो हाइतारे नोइना तोहलिनी खोलिनी कायना ngamnaba येलकपदो दु तौरे थ्योरी का प्रैक्टिस का सुमानद्रे भाई थ्योरी से मोइना तम्बा थ्योरी दुना
हेले फबा अदुदुना practice तो इनदी practical इनदी पैसा संग मदो होइगेरा मोगी theory दो पाजलो मतम मोगी country दे चना पोतो पालो मतम दे को दि याद्रे दनको हेदि पैसा याम चंगी पैसा संग मदि developing countries दि यारोय दनको दगी मोइना promise याम तोरमी हेदि ममांग द मोइदि pollution मोइना हाना थोंथोख्रबनिना खोइसि थिंग मंगम न मोहनरनी अदुगुम promise me am तोरम दो चिंथि बंगा तो ओइरे promise तो amta fulfill तो ngamdre like usiki Paris kano Paris ki agreement ka tawnai do haidi usi pau ngamdre na Paris agreement ka tawnai do the sustainable development goals ka pa na ngamna dri na aduna G7 haidi world view si kari kari la kya kanda G7 na focus to view haidi sigi country me na focus to view ne kai na kanda carbon dioxide and si edu tawsi ada tawsi atmospheric resourcing se hen season agum se haibu global south ki focus hoisina kaina kanda handan je haraga hekta thing me abalate sustainable oina koi edi thing ju thingani duga sustainable oi ba edi hing da basu ya de koi se ko development of the sia de development of the sia de duga environment ju son be ya de habagi matang haibagi mong ni ko aduga ashigi matang da conflict thoe ani se G7 ga global south ka ani sing marak se ko aduduni mana ni se ko aduga adi huzi huzi lai re se kari kari adi huzi huzi se kari kari da all agi hara kanda demographic and emission da adi asia gi oina global emission se decrease to lum tawre ko aduga asia gi oina sorry G7 gi di huzi se global emission adi carbon dioxide thadokpagi chance G7 di handare aduga asia gi oina di henkala ini ko huzi se ko adagi urbanization yam tawre meaning global south country da di urbanization se yam tokale huzik ko urbanization di india ko da G7 di adum khara huzik urbanization da tawju tawra so moigi urbanization ga mo mana de ko ko adagi sustainability haraga so G7 na tawba sustainability dina id akoigi anauba sustainability hai tare ko justice id climate justice hai tare ko adu da depend tawbe aduga aikoigi nana prosperity da habadi chokhat pada sustainable oi ga ga di kudi chokhat pada ne ya ga moigi da di u kudamoina sene G7 countries in u ya me ya ha ga di u ya ma ya akoi di u ya ma su ya de ne u ya ma ya u tha de ne development su ta ne ai di u ze change ba development ta u ta aduna ani se view ani se mana da ba hai ta u akoi di india gi ne u ji ya la ga season na si but u ama ya ba matam da u mari manga tha ji habagi sustainable development sustainability gi concept to ne wai di u ya ma ting ase adu tawra sa di pulak thing ji sini G7 ni na hai ko adu du ya da ba gi ne ba ni do khena ba di role ani du khena ba ma like adana hojik G7 gi country sing sina tawri se ko ji ai atopa da oina focus pira pa ta BRICS ko Brazil Russia India China South Africa ashigi BRICS summit oina focus pira e ko hojik ko aduga UN gi climate negotiation se ai hojik G7 oina focus pira na ta BRICS to oina focus pira ji sini ko ai sigi countries sing sina hena sida yariba countries in developing countries na yamani sida oina focus tawra sin adagi climate ki huji wari sanariba singse climate to ka tawnariba singse sising su semdo se khang di para semdo pa darkar le ko international fora kangu haidi world trade organization se kachu mathau tawdaba chap manari senadaba chap manari mamang da so ai pangramani ko gate lakpagi matangida video ama semjagramni du mamang hafta ani muki mamang do erba male WTO gi matang ko adu haidi WTO su sidar abni adu duna akoi sigi mateng lawdi bida BRICS to oina role se koigi role se thadarasi habidi G7 da yaruba natraga topa climate ki negotiation me amam to go sapade koigi developing countries oina punjan mana phare sini ko mana proposal is adudini and atopa text and context ta news amaga yawe case based census haina ko
2023 da case based census ama tawgi Bihar da ko adugi matang da ni review ni ko amu hanjana lakbani mamang da mama article mama sigi igram sigi matang da hai jaramge Bihar da tawrise kari maram gi tawri no ha ke ko adi huji leiriba schedule caste schedule tribe adagi OBCs kaina leiriba caste mayam jingse si jingse kaini yam adi marik chumdaba haitare ko marik chumdaba adi masisina broad oiba categories ngatani buko aduduna adi marik chumdaba categories oy broad oiba categories ngato oy aduga benefit distribution da su adi lara bada pigedaba benefit to ina kunba ST SC OBCs kanguda mayam ama phangambagumba ko adugumba su yam tawre aduna Bihar na case census se ayana haudoropani ko Bihar gi initiative ni 2023 da adu Karnataka gumba da su tawnaba ina kana tawri ko case census gi kanaba ai maning da su khara hajarake ko abadi accurate identification of OBC se fazana khandopa kolokpa maning da table ama pirakani adu da su yengsi ko case this adugi key finding hai tare ko Bihar da tawgiba 2023 gi case census du da kari fangi ga har kanda ayam 98% of the population is backward class. The GCs, MBCs, and SCs the low namang depend on them. Meaning the kaino hara kanda case fractionalization hai tare ko. Anduna case ayam population se ayam case group the mayam the low in chalam me hai bai wari ni ko. 2% mukatani caste chalam drise. Tay gadi low namang caste the low namang chalam me. Either backward class होएगा GCs होएगा MBCs होएगा SCs होएगा अदुदेदा class makal चलन income adagi education da su id paisa no sa tingbada khatana tiba education da su ko id khetna bayam cash ka samaga mara ta khetna ba mayam ama leiram kari lege id ORCs and GCs have higher income and educational attainment ko aduga dalit kumba musaris amnege buyas kumbadana education se fazana phangna income se fazana phangna adugumba tawi ko dagi OBC manung ko aziki MBCs SCs manung sida bawda koigi kaya ni economic variation se sokomatic chawna lei cluster memang lei class manung da group memang lei da ko adugumba da su memang lei ha ko haidi khenaba memang lei ko employment da su haidi thabak da su damina public private sector da thabak tawriba employee tawriba misi da su ayambana khenaba memang lei ko damina harakanda SC se ayambana manual labor loi tawram thabak se ko adagi asset ownership da su haidi class lower class ki misi sina moina paiba lam haitare ko lam gumba se asset ownership se yam nemba gumba ko adugumba tawe yum kai pasana leitaba khotaba tum tawe do class ki kana da do sida lei ko social imperative ki matung ina social akoi ki class ki kana ba se kai nara kanda akoi Indian society se sagat na ba kona ba da class ne chaurba mating ma pangi ko khangba id akoigi intercaste marriage na 95% je intercaste marriage ne ba duga 5% khaktane ba id only 5% of marriage se intercaste oidune ko 2011-12 aduna tapadi kaina hara kanda caste id caste masen da khaktane ba marriage tonai se intercaste id caste amaga je dum khena ba chawna lei haini ko marriage ta ba 5% se खक्तने intercaste caste amaga manadaba caste ani luhongnabase haibani meaning de kaira ni caste moi gi caste to degi ho henadi haibani ko legal imperative ta legal gi mieng de yeng matam da su social justice ki policy me ama constitution na ide mama caste ide lower caste leba kangu jingse moi gi voter list to ngana pi dana khotana ide or job to go or su mama social justice phangna ba pi dana ko adugum da pi gi haraga su singi caste census darkar leidana caste census tawdradi mi amada papi da pi bisu ya na te dana adugani ko ma haise administration da su administration gi mi da su id
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯜꯂꯒ ꯀꯥꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯀꯥꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯟꯕꯁꯦ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯆꯜꯂꯤꯅꯣꯗꯣ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯥꯁꯇ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯍꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯏꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ इलाइट क्लास अदगी अपर क्लास ना ओबीसी गुंबा अदगी करिगुंबा हदी लोअर क्लास लेबसिंग सिदगी मोनोपोलाइज तोइदना हदी खुदम मैना मोदी लम म्याम लेरे इनकम सु याम लेरे पावर सु याम लेरे मोइना मोनोपोलाइज तौबदो थिंगनबगिदमक्तने मोरल इम्परेटिव हाइतार अकनमना असोंब नमदबदो अदुगुंबा मोरल यावदब पोतो तौदनबगिदमक्तने क्लास सेंसस स्टोरीज अदो क्लास सेंसस तौबगी अतोपा हदी मागी आर्गुमेंट हाइतारे को हदी कानदबा हाइतारगदी सोशल डिविसिव हाइबदी कहीं कास्ट की सेंसस तौबजना कास्ट की फतबा और कास्ट तौबगी रीजनलिज्म करी करागी लेरिबा मैम खेतबा मैम से फानबा ngमोय अदो एडमिनिस्ट्रेशन तौबदसु कास्ट मैम अमा अखोय इंडिया दा लेबनिना एडमिनिस्ट्रेशन तौबदसु याम वाबा पोनबा ओइने हदी का नंगी कासे कइनो याम चयन खोयनबा ओइदोइदो अदुदुनिको अदगी कासे नंजु कास नमनी नंजु कास अमनी ना आइने थिदोउ तारगदी कास मखल मैम अमसु थोलअने मीजिंजे अदुदुना कास मखल मैम दुगी मागी एगिसु रिजर्वेशन पियो एगिसु रिजर्वेशन पियो नत्रा कोइगी मैम अमा थोलअने कास मैम सिगी रिकॉग्नाइज तौ तारगदी अदुदुनासु कोइगी हाइदी रिजर्वेशन की मतंग उखनबा मैम अमसु लाकनी दना डिमांड मैम अमसु लाकनी दना अदुदुनिको नेक्स्ट पावर अमु लोखत्सगे A foreigner facing charge cannot leave country. Supreme Court na haimiko. Supreme Court na kaidawge harakanda foreigner ama akoigi India da natraga atopa country da gi India da lapa foreigner ama akoigi countries da akoigi kaigumba maji mara leire haitaragadi mado country dudagi thokpa yade habiniko. Sidaida akoigi India dagi thokpa yade सिदाइसा रूल अमका खंगौरो हाइदि रूल से कइना हाइकदा रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स रूल 1992 सिदे कक्तनी को सिगी कनो खबर सिदगी हाइदि सिगी न्यूज़ दगी लौबा यारिसा एग्जांपल ओइना सिना हजिका हारिबा थोकपा यादे हाइबसे सिगी रूल सिगी मखादा लैदोइने बेल बौ पीबा यादे को बेल पीरबाउदा हाइदि अखोइगी बेल पीरबाउदा सिविल अथॉरिटी दा हाइरमगदाबने ए नंग बेल पीरे हाइबदो हाइरमगदाबने अदुदुनी अदगी social media accounts can be deleted after date habiko draft rule sije draft rule akoi mamangi digital personal data protection rule 2025 ama sarani husik tawidana ko kanna draft ama thoidana adudugi wari ni ko sise kogi social media account memory facebook para mena traga kana se mi se legidra facebook para mi se magi social media account se 시रबा मतुंगदा मुथतोइनिको हाइदि कक्थतोइनेबा कनो तौरगा अदो यानिंगदबा म्यामसु यावे बट मसिगी रूल से चटनबा होइतारगदि हुजिका हाइबा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल से कइगुम चटनबा होइतारगदि सोशल मीडिया अकाउंट सिंग लोइनमो डिलीट तौगरानिको असिबा हाइदि लैगिद्रा मिसिंगसिकी सिदैसिदा लोरे ngasiगी न्यूज़पेपर एनालिसिस hayeng amuk thengnarase myam aduga aigi aswaiba kari kara leragasu comment section. Thank you so much. Have a great day.